Yes, reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Yesu TV, nizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima mu bice bitandukanye by'isi mudukurikiye muherereyemo. Hanyuma rero mu makuru agezweho muri uyu mugoroba nuko AFC mu 23 i Masisi yigaranzuye FARDC na Wazalendo yisubiza uduce turenga 10. Iyi mitwe yombi yari yarigaruriye ingabo z'umutwe wa AFC mu 23 kuri uyu wa kabiri tariki 27 Gicurasi zigaranzuye ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisubiza uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo yemeza ko AFC M23 u Rwanda rushinjwa gushyigikira yisubije uduce turenga 10 two muri teritwari ya Masisi ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. No duce turimo Gasenyi, Bukinanyana, Bushiha, Bukumbiriri, Nkongwe, Runigi, Karunga, Nyakigano, Miruta, Musheberi ndetse na Kavuta. Mu cyumweru gishize kandi nibwo AFC M23 yari yambuwe na FARDC hifatanije n'abarimo FDLR na Wazalendo uduce twinshi muri turiya duce, ndetse iri huriro risatira agace k'ingenzi ka Rubaya gakungahaye ku birombe by'amabuye y'agaciro. Amakuru atandukanye yemeza ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri haribwo AFC M23 yisubije turiya duce nyuma y'imirwano ikomeye yayihuje n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi mu yandi makuru hagezweho muri kano kanya by'umwihariko tugiye kuri iyi nkuru ivuga ko ingabo z'u Rwanda zambitswe imidari. Umuryango w'abibumbye ni wambitse imidari yishimwe ingabo z'u Rwanda za batayo ya Rwanda Bat 2 ziri mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS kubera ibikorwa byazo by'indashyikirwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano zagaragaje mu kurengera abasivili muri icyo gihugu. N'umuhango wabereye ku birindiro bya Loni biri Marakar muri leta ya Upper Nile kwa 25 Gicurasi 2026 witabirwa n'abayobozi batandukanye, aho bashimangiye umuhate hunyamwuga n'uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu kubungabunga amahoro no kurengera abasivile. Batayo ya Rwanda Bat 2 yashimiwe uruhare rwayo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu bice byugarijwe n'umutekano muke muri Sudani y'Epfo. Mugaba mukuru w'ingabo za UNMISS Major General Junuhiu hari nawe waruyoboye uwo muhango yashimye ingabo z'u Rwanda kubwo ikinyabupfura cyabaranze ndetse kandi ubwitange no gukomeza guharanira amahoro. Major General Junuhiu yagaragaje ko imidari bahawe igaragaza icyizere bafitiwe na Loni n'indi miryango mpuzamahanga. Mu magambo ati iyi midari mwahawe igaragaza ubutwari, kwihangana ndetse n'umunyamwuga mu kazi gakomeye kandi gasaba byinshi. Kuva mwatangira ubutumwa mwubahirije inshingano, ikinyabupfura n'imikoranire myiza n'abandi. Major General Junuhiu yongeyeho ko ingabo z'u Rwanda zakomeje kurindira umutekano abasivili, gufasha mu bikorwa by'ubutabazi, ndetse ibyo byatumye ubutumwa bugira isura nziza. Umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda muri Sudani y'Epfo Colonel Emmanuel Kanobayire yashimye iyo batayo kubwo kuza inshingano uko bikwiye, ubwitanye n'ubushake bw'abaranze nubwo bahuye n'imbogamizi zitandukanye. Yagize ati imidari bahawe ntisobanura gusa ko barangije inshingano zabo, ahubwo igaragaza ubwitange, ubutwari ndetse no gukomera ku mahame agenga ubutumwa bwo kubungabunga amahoro mpuzamahanga. Mu yandi makuru kandi agezweho nuko Kenyatta yakanguriye abanyakenya kurya amafaranga y'abiyamamaza nubwo batabatora. Uhuru Kenyatta yongeye kwibutsa abanyakenya ko igihe cy'amatora kiri kugenda cyegereza, abasaba kutazaterwa ubwoba no kwakira amafaranga y'abakandida mu gihe cyo kwiyamamaza kabone nubwo batazabatora. Ibi yabivuze ko wa 25 Gicurasi ubwo yagiranaga ibiganiro n'abanyamuryango b'ishyaka Jubile mu karere ka Kiyambu. Amatora ya perezida ateganijwe mu 2027 ishyaka Jubile ryamaze gutangaza ko rizashyigikira Fred Matiang'i nk'umukandida waryo ku mwanya wa perezida wa Kenya. Kenyatta yasabye abanyamuryango b'iri shyaka kuzahaha amajwi Matiang'i, havuga ko ari we ukwiriye kuyobora igihugu muri icyo gihe. Yaboneyeho ko no kubabwira abaturage ko nta kibazo kiri mu kwakira amafaranga cyangwa impano zitangwa n'abakandida mu gihe cyo kwiyamamaza, ariko abasaba kuzatora umuntu babona ubikwiriye. Mu magambo yati amatora aregereje kandi
kandi abanyapolitiki bazabaha amafaranga mushobora kuyafata kuko nta kibazo kibirimo ariko igihe cyo gutora nikigera muzatora uwo mubona ubabereye. Mu butumwa bwe Kenyatta yanenze ubuyobozi bwa William Ruto avuga ko aho kwita ku bibazo byugarije abaturage abayobozi bari mu guhangana no kutumvikana hagati yabo. Yanavuze ko mbere y'amatora yo mu 2022 cyari yaraburiye abanyakenya ku ngaruka z'ubuyobozi bwa Perezida Ruto ariko ngo ntibabyitayeho kugeza ubwo atorewe kongera kuyobora iki gihugu. Kenyatta na Ruto kandi bahoze bakorana mu buyobozi aho Ruto yari vice perezida wa Kenya ku butegetsi bwa Uhuru Kenyatta, nyuma ariko umubano wabo warazambye bituma Ruto yiyemeza kwiyamamariza kuyobora igihugu nyuma y'isozwa rya manda ya Uhuru Kenyatta aza no gutsinda ayo matora. Mu yandi makuru kandi agezweho nuko RDB yamaze impungenge abasura u Rwanda ko nta Ebola iragaragara mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rwatangaje ko ibikorwa byose by'ubukerarugendo no gusura u Rwanda bikomeje gukorwa nk'ibisanzwe ndetse rushimangira ko nta bwandu na buke bwa Ebola buri mu gihugu ndetse ko hashyizweho ingamba zikarishye zihamye zo kurinda ubuzima bw'abaturage abanyamahanga baba mu Rwanda ndetse n'ibisabantu birimo ingagi, inkende n'izindi nyamaswa. Ibindi bigu n'ibikubiye mu itangazo RDB yashyize ku mbuga nkoranyambaga zayo rikurikira amabwiriza mashya ya Minisiteri y'Ubuzima agamije gukaza ingamba zo gukumira icyorezo cya Ebola mu gihe hari ibihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo bikomeje kugaragaramo ubwiyongere bw'iyi ndwara. RDB yavuze ko ubukerarugendo, inama mpuzamahanga, ibikorwa by'ubucuruzi, ibitaramo n'ingendo imbere mu gihugu bikomeje nta nkomyi. Inashishikariza abasura u Rwanda gukomeza gahunda zabo bizeye umutekano usesuye. Mu itangazo ryabo RDB yagize iti mu Rwanda nta bwandu bwa Ebola buhari kandi hashyizweho ingamba zikomeye zo kurinda ubuzima bw'abaturage, abashyitsi, ababa mu gihugu ndetse n'ibisabantu. Mu rwego kandi rwo gukaza ubwirinzi, Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho igenzura rikomeye ku mipaka yose yinjira mu gihugu ndetse no ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Hanashyizweho amabwiriza abuza kwinjira mu Rwanda abanyamahanga bose bageze cyangwa banyuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi 30 mbere yo kwinjira mu Rwanda. Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bafite ibyangombwa byemewe byo gutura mu Rwanda bo bazakomeza kwemererwa kwinjira, ariko abavuye cyangwa banyuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyo minsi 30 bo bazajya bakirwa mu kato hakurikije amabwiriza y'ubuzima rusange. RDB yavuze ko ibikorwa byose by'ubukerarugendo birimo gusura pariki z'igihugu, amahoteli, ibikorwa by'inama mpuzamahanga n'ibindi bikomeje gukora ibisanzwe ubahirizwa amabwiriza y'ubuzima n'umutekano. Yanagaragaje ko u Rwanda rufite uburyo buhamye bwo gukurikirana no gukumira indwara z'ibyorezo, harimo gutahura hakiri kare abanduye, gutabara byihuse no gukaza isuku ahantu hahurira abantu benshi. Guverinoma y'u Rwanda kandi ikomeje gukorana bya hafi n'inzego z'ubuzima zo mu karere ndetse n'izindi z'ibindi bihugu mu rwego rwo gukomeza kurinda abaturage n'abashyitsi bose basura u Rwanda. Hanyuma kandi amakuru agezweho tuyasoreze no kuri iyi nkuru yo mu gihugu cya Uganda aho abantu 3 bitabye Imana muri Uganda nyuma y'uko bagonganye n'inzovu. Abategetsi bavuze ko abantu nibura 3 bapfuye muri Uganda nyuma y'uko imodoka igonganye n'inzovu muri pariki y'igihugu. Polisi yavuze ko abandi bantu 4 bakomerekeye muri ibyo bitero byabereye muri pariki y'igihugu yitwa Morrison Falls National Park mu majyaruguru akira uburengerazuba bwa Uganda ku mugoroba wo ku cyumweru nibwo ibi byabaye. Nkuko BBC ibitangaza, polisi yongeyeho ko iyo modoka yitwaye abategetsi 7 mu kigo cya Uganda cy'imisoro n'amahoro Uganda Revenue Authority. Impanuka z'imodoka kandi ubusanzwe muri Uganda zikunze kubaho muri iki gihugu ndetse harimo no kwiyongera ibiba birimo inyamaswa z'agasozi hamwe n'abantu mu gihe abaturage barimo gusatira uduce turinzwe cyangwa dukomeye twagenewe inyamaswa z'agasozi. Mutumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, polisi y'igihugu cya Uganda yavuze ko imodoka yari irimo kuva mu mujyi wa Arua mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Uganda isubira mu murwa mukuru wa Kampala ubwo uko kugongana kwabaga. Yavuze ko abakomeretse bihutanwe bajyanwa kwa muganga ku bitaro byo muri ako gace ndetse nyuma yaho baza kujyanwa kuvurirwa i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda. Abategetsi nta makuru batanze ku kuntu iyo nzovu imerewe kuri
ubu ngubu iyo nzovu yagonzwe n'aba bantu. Ariko kandi ikigo cya Uganda kita ku nyamaswa z'agasozi cyashishikarije abatwara ibinyabiziga kujya baba maso bakareba niba ari inyamaswa zambukiranya imihanda. Hanyuma rero reka mbashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru yaragezweho, ariko kandi bashishikarize gukanda subscribe aho biri ngombwa. Niba utarakanda subscribe kandi subscribe, ariko kandi mutange ibitekerezo, mwohereza ubutumwa muri comment, mukore like, mukore share, dukomeze twubake umuryango mugari hano kuri Yesu TV. Mugire ibe byiza, Imana ibarinde muri uyu mugoroba.